Kwa ya mabe hateri nyaka Kisii kama jodak mabobasi kaunti ma Kisii udong kod buok bang' wuodgi manegi ko kagiparo ni otho kendo karaja ode yango ringreno ni mar chuore dwe achiel mokalo yudi kangima e boma Nairobi. Jogweng' koni wachno wegi tich matek mar golo oke burjal manegi ko kendo loso dala kaluwore kod chike oganda jo Kisii kaka Chris Pinotino leronwa kwa ya kaunti no ma Kisii. Egweng manya boterere e Nyamache County ma Kisii. Jogweng dhogi omoko bang' wuodgi mane wacho wuok ni otho magichwegi iko yudore kangima e boma ma Nairobi. Meshak Nyambane Ondabu mane riembo bodaboda okoni ne omake ma otweye e od ang'ech kuom ndalo 40 kendo ni jal mane anyuonde oiko oken. Mmoja akakuja akasema huyu ni Misaka. Na huyu mmoja akatuambia kama mtu anakufa anaosa namna hii, sasa kama anaosa namna hiyo tutamjua kabisa. Lakini sasa angalia akamfangusa namna hiyo, tukamwangalia kwa meno tukasema ni yeye. Familia ya Marondabu koni negitiyo kod omenda mathoth e iko jal mane giparo ni wuodgi no koting'o rwako welo mane ochopo mondo oku kodgi. Hata sisi tulihuzunika sana, tulienda mazishi, tulienda msafara. Hata mimi nilinyesewa kutoka Keroka tukiwa na mwili, tukaleta mwili tuweka kwa nyumba. Ingawa tu kuona mwili ilikuwa imeharibika, hata tulishangaa. Hadi mchango tulifanya kila kitu. Tunaomba tu wasamaria mema watoe msaada kwa hii familia ili waone vile watagharamia hadi nyumba. Sasa unajua nyumba kwa mila lazima ibomolewe. Pek makoro gingo en manyo omenda mar golo ringre jal mane gikono e bur kod puodho dalano kalore kod chike oganda jo Abagusi. Mwili kitoka tunalete kondoo ile ndume yusi tuchinje, tumwage tamu, tumwage ile nini tunaita rituri kwa Kisii, ile tumbo kubwa tuweke ndani na ile kichwa ya hapa juu tuweke ndani ndio tufunike. Sanduku ya kibaki hapa ni kuchoma. OCPD Manyamache Kipkulei Kipkemoi oyango wachno okaolero ni girito wach mawuok kuom obila ma Nairobi mondo gigol ringre mane familia no oiko. Ramogi ne omanyo jalno mawachore ni ne oiki Kisii e kar dak ma South B. En bende piny ochame. Ondabu koni wachno ne omako dhoge kane owinjo ni familia mare ne oiko ng'ato ni en e kinde mane orwake e od ang'ech buore Nairobi. Tulipatana na customer nikampeleka town, tukapatana na askari wa City Council, wakanishika wakanipeleka kotini, wakati wakanitosa faini ya 5,000 ambayo nilikosa. Nikapelekwa Nairobi West Prison ambayo nilitolewa, nikapiwa transfer Ruiru Prison. Kutoka pale hakuna mtu nilimpigia simu nyumbani. Kurudi ndio ilikuwa siku ya jana ndio nilikuwa nimemaliza kifungo yangu. Walikuwa nimenipeleka ndani siku 40. Kurudi ndio nikaambiwa kuna mtu ambaye amesikwa huko nyumbani ambaye ilisemekana ni mimi. Kutoka hapo ndio nilishangaa, nikashindwa nitasema nini. Chris Pinotino, Ramogi TV, Kisii.